into yenza ipasti yabo hayi ukukhuluma nje nginjobe echazile ukuthi mina ngangithandana nomzala wakhe yebo lokho akushoyo hayi njalo ngishilo ukuthi angikwazi wedakiwe unakho ukuphuza noma angayona umuntu aphuze abe inhlabathi kodwa nje unakho ukuphuza ubhuti okay waba nama feelings akhe then kwenzakala asenzanga lutho oluningi saba nalokho nje na wabona ukuthi indlela engenza ngayo nginakho ukumthanda wabona indlela engenza ngayo ukuthi nginakho ukumthanda so ke uqhubeka ke phambili nabe seniyajola ke manje nakhe sasilokho ngoba phela wayithanda nomzala lokho senza ngokucasha kwaba nje isikhathi eside futhi ngabona ukuthi hayi ubhuti ungiphethe kahle uwenza kahle ngibona izinto engazazi nengayijwayele indlela angithinta ngayo indlela enza ngayo angijwayelanga ngiyazi Thembisa zona ngaba ngiqamba amanga nalapho ngoba kona naloko kushoya yathi yimini omthengela izinto even uyena ungithengela izinto ngaze ngambhlokha ngisho efonini yami ngoba ungisendela ama-airtime ungifakela imali so mina ngaze ngathandana naye uyamfakela abantu asesimali Nkosi yami angithi uyamfakela angithi phela othandweni kuyasizwana uyangenzela nami mekhona la shoda khona ngiyamenzela njengomuntu wami engimthandayo naye bethu uyangithanda futhi into nje engenze ngibhalele la ile gap engibone yenza bafo noma ngabe yini mhlambe yakenze usayibona iqhubeka ngiyamthanda hayi wesisi awuhlukane nawe nendaba ukuthi umthanda ukuthini kanti manje ngoba uyamuzwa nje ngibulala uzibulale shitha ngizibulala ikho into engiphilela so kwabi iphutha futhi sesingasho ukuthi iwona mankwebe kwabi iphutha impela kodwa uthando ngangenalo olwakhe mfethu uvula imlenze umuntu esifazane kuyiphutha umtshela sewuyimvulisile ukuthi kwaba iphutha ngathi kwayiloko nje ku wrong bungameli Sengikhala isikhathi sisincese bandla Nkosi yami ncese shwe mncese